I ove godine u organizaciji Arheološkog muzeja Istre, javne ustanove Pula Sport i turističke zajednice grada s ciljem revitalizacije antičkog nasljeđa grada treću godinu zaredom u Pulskoj areni, drevnom rimskom amfiteatru, tijekom ljeta odvija se manifestacija spektakla Antiqua, koja za brojne turiste koji se ovih dana odmaraju u Puli i njenoj okolici oživljava povijest i tradiciju starog Rima kroz gladijatorske borbe. Tako je i sinoć brojna publika imala priliku uživati u atraktivnim borbama gladijatora koji su se opremljeni antičkim oklopima, mačevima, kopljima i ostalim hladnim oružjem borili na život i smrt pod budnim okom cara i okupljenog mnoštva. U ulozi gladijatora bili su borci gladijatorske škole spektakula Gladiatorija uz nekolicinu gostujućih gladijatora iz inozemstva. Osim gladijatora bili su tu još i rimski vojnici, careva pratnja, robovi, rimski građani i građanke te zabavljači koji su publiku zabavljali žongliranjem s bakljama. Podsjećamo, manifestaciju su pokrenuli Arheološki muzej Istre, javna ustanova Pula Sport i turistička zajednica grada. Osim borbi, spektakla Antiqua kroz organizirane radionice oživljava i stare rimske običaje, gastronomiju i modu, tako da publika ima prigodu u potpunosti doživjeti antički Rim. Manifestacija je postala prava turistička atrakcija koja predstavlja dodatnu ponudu i kulturno-zabavni sadržaj koji se više privlači i domaće posjetitelje. Potvrđuje to i u Arheološkom muzeju Istre kao jednom od njenih organizatora. Samu manifestaciju spektakula Antika ocjenjujem kao izuzetno uspješnom. Ovo nam je treća sezona koja kreće. Prvo, nevjerovatan je uspjeh da smo uspjeli formirati našu gladijatorsku školu. Stvarno zahvaljujem partnerima iz turističke zajednice i iz javne ustanove Pula Sport, bez kojih ovo ne bi bilo moguće napraviti. Zahvaljujem svim dečkima koji su u gladijatorskoj školi, 25 fanatika koji stvarno svaki dan treniraju da bi mogli biti što je moguće bolji borci. A prošle godine smo i pretprošle godine kad smo počeli imali smo 15.000 prodanih karata, prošle godine 20.000 prodanih karata. Event je samo održiv, utisci su samo dobri, dobili smo nagrade za najinventivniji turistički event u 2013. godini, tako da stvarno mogu reći samo za sad dobre stvari oko toga. Tako da ko nije bio neka dođe, neće se pokajati, a vidjet će u stvari još jednu manifestaciju u kojem našeg grada omiluje. Spektakla Antiqua trajati će se do 9. rujna, a održavati će se jednom tjedno, osim za vrijeme filmskog festivala. Sljedeće je na rasporedu 9. srpnja.